Siyathokoza ngenza ukuthi umkhulu wasemakhosini Londa Maxhoba ngofakazi ngithi ake ngiphinde sithi ukubambana ividiyo la sizawukhuluma khona ngezinto ey'thanda ukuthi zithi nje ukubaluleka, kodwa ngithanda ukuthi abantu sithi ukusherisha ulwazi oluncane noma ngingeza ukugeqa amagula nje kakhulu ngawo. Amavidiyo anami amaningi-ke angigeqi amagula ngathi ngiyemuka, kodwa kubalulekile ukuthi ube nalo knowledge encane wena osukhona la ku-YouTube channel yomkhulu wasemakhosini. Please don't forget ukuthi like the video, subscribe to the channel kakhulu nje ey'ngane zakwethu. Okunye-ke ngizokugcizelela kakhulu o-YouTube videos abasubscribe-ile base bejoyina ukuba ama-membership. Siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu iy'ngane zakwethu. Kuyisibusiso ukuthi usubscribe ngaleyo ndlela ukuthi ubuy membership. La ngicela ukuthi sikhulume ngezinto ezithanda ukuthi zibe ntathu, kodwa ikakhulukazi ngizoqala kakhulu ngento engajwayelekile kulabantu bobathathu noma kulezi iy'ngilosi bathi ziy'ngilosi zithunywa ezadalwa ukhulukhulwana, uSomandla, umninimandla wonke. Kufike kube yinkosazane, kube khona uNomkhubulwane, kube khona uZilili. La ngizothanda ukugxila khona kakhulu, ngizofuna ukukhuluma ngoZilili. Abantu abakhulu abamaziyo nabam-recognize-ayo abakwazi ukulanda i-history kakhulu le kude kakhulu, amaNazaretha ayamazi uZilili ngoba ayaligcina usuku lukaZilili okuwusuku lweSabatha. Ngikusho ngoba lokho nakithi izayoni zakithi kwaNtuli Emabheleni ziyaligcina usuku lukaZilili, usuku lweSabatha. Ingilozi leyo eyabe ikhona ngey'khathi zakudala eyabe i-recognize-wa nayisuke inamandla kakhulu, abantu bengakaqhelelani noNkulunkulu, bengakaqhelelani kakhulu nokhulu wokhulukhulwana, umninimandla wonke, the master of creation. Eyayidinga ukuthi kube usuku lokuphumula abantu bengenzi lutho, iyayidedele isimo sey'busiso ey'thize. Kwakuney'ndlela-ke yasuke kwenziwa ngazo. Ngelinye lamalanga soke sithi ukugxila nje ngayo le ngilozi ekuthiwa uZilili. uZilili baye bethi lapha esihlabeni samaNazaretha bethi Zilili Zilili Sabatha nguwe. Kuyasho ukuthi babewulandela ngempela umlando lapha ekugcineni. Bese sizolandela lana ngoNomkhubulwane. uNomkhubulwane inkosazane noma ingilozi yemvula, kuthiwa inkosazane noma engathi inkosazane kodwa sithi ingilozi nakhona i-spirit of i-rain, okuyiyona ngilozi ngoba phela sesenzela ukuthi masibeka ingilozi ulimi lolu olujwayelekile kubantu abaningi, kodwa kusuke kufana ukuthi wonke lezi zinto izinto ezadalwa zabekwa uJehova umninimandla wonke kuthina. Kwaney'ndlela asinikile singabantu abamnyama ukuthi kube yibona abantu, nakhona futhi esikhuleka khona uma ngabe kungenamvula, kunesomiso, kuney'ndlela ey'thize. uNkulunkulu wayekwazi ukuthi asilalele isizwe masisasondele kakhulu. Uma singasakwazi ukwenza lokho ngoba iyona ndlela ayikudalile ukuthi kusheshe sikwazi ukuxhumana ngayo, kuney'ndlela okuthiwa ukugaya utshwala kwenziwe ethize esizweni, bese kuhlatshelelwa amahubo, kuhambe iy'ntombi, kuhambe abantu abazobazi balindile bathandazile. Kube nalowo muntu owayaziwayo ukuthi wayephiwe futhi namandla, wayehlonipheke, kwazi ukuthi ihlezi eklini ngaso sonke iy'khathi, kukhuphukele entabeni afike enze yonke lama-rituals enziwayo uma ngabe kukhuphukelwa entabeni. Bese kuzoba-ke inkosazane le evamise ukuthi kuthiwe inkosazane yamanzi, iyatholakala ezibeni, iyatholakala emalwandle. Kakhulu ihlala ezibeni kakhulu ey'ndaweni ey'suke esijulile la kusuke kungatholakali kakhulu. Into engatholakali kalula abantu abaningi ibonakala yani ngamaphupho, kodwa iyabonakala kulabantu abasuke be-very rare. Kancane ukuthi kube khona abantu ethola ukuthi ibonakala bayibone ngamehlo enyama, kodwa ihlala kakhulu ekujuleni lapha phansi kwamanzi. Kakhulu iy'ngane zakwethu. Into engathathwa inombani okuyiyona inkosazane yomcebo, ivamise ukwembatha kakhulu izangoma abantu abasuke bephiwe beney'phiwo. Zonke lezi zinto izinto ezivamise ukubambatha, kodwa iningi kakhulu limbatha amakhosi, izangoma. Ngiyathokoza-ke iy'ngane zakwethu, sithemba ukuthi onombuzo ngenkosazane siyawugcina sishaya u-live ngale thopikhi bese beyamphendula. Umkhulu wasemakhosini Londa Maxhoba ngofakazi, ndawuwe Camagu Makhosi. Siyathokoza emakhosini, amen, kubathandazi. Makhosi amakhulu, amen.